Notaichean and t-seisean nuamhríocht in Dàmhair dá bhíle sa trí díoch. Notes from session November 29th, 2013. An bogsa Càit a bheil an t-airgead. Ha an t-airgead ounce of bogsa. Ha an t-airgead fan bhogsa. Ha an t-airgead as cionn a bhogsa. Ha an t-airgead taobh a bhogsa. Ha an t-airgead a bhogsa. Ha an t-airgead cuairt a bhogsa. Ha an t-airgead falbh an bogsa. Ha an t-airgead bialaibh a bogsa. Ha an t-airgead chùl a bogsa. Seo agaibh an t-airgead. Dhéthe fan t-airgead. Cionn fan agam. Dhéthe t-airgead. Ha teine-dealan an t-airgead agam. Dhéthe taobh na langasaid. Cionn taobh na langasaid. Dhéthe cuairt an t-airgead. Ha airgead agus marcair cuairt an t-air agam. Siuthadaibh. Dhéthe bhòrd. Ha MacKinnon. Ha airgead Siuthadaibh agus Dàmhair bhòrd. Càit an t-airgead. Van t-airgead ounce of bogsa. Van t-airgead fan bhogsa. Van t-airgead as cionn a bhogsa. Van t-airgead taobh a bhogsa. Van t-airgead a bhogsa. Van t-airgead cuairt a bhogsa. Van t-airgead falbh an bogsa. Van t-airgead bialaibh a bhogsa. Van t-airgead chùl a bhogsa. Càit a bheil an t-airgead. Ha an t-airgead ounce a chair. Ha an t-airgead fan chair. Ha an t-airgead as cionn a chair. Ha an t-airgead taobh a chair. Ha an t-airgead a chair. Ha an t-airgead cuairt a chair. Ha an t-airgead falbh an chair. Ha an t-airgead bialaibh a chair. Ha an t-airgead chùl a chair. Chiaimhísibh. Chi. Fiacamh can be marcair. Fiachi. Fiach can be marcair. Fiachi.